салом ба кулли дӯстдорони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатҳро дар такя ба бозиҳои даври 17 ва 18 чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лига якум манзуратон мегардонем. дар бозиҳое ки дар даври 17 ва 18 иттифоқ афтоданд, хеле тағйиротҳои ҷиддӣ махсусан дар чоргонаи аввали ҷадвали мусобиқа ба миён оварданд. ҳулбук шояд ки муваққатан лидерии рӯйхатро аз даст дод ва дастае ба мавқеи аввал рафт ки солҳои пеш ҳатто наздик намешуд. паншер феълан садрнишини ҷадвал аст ва шояд ки ин мавсим ормонҳои чандсола бароварда шавад, чун ба қавле он қадари дигар то охири мавсим боқӣ намондааст. ҳулбук ки то ин дам ҳамчун садрнишини ҷадвал пеш мерафт, феълан ба ҷои дуюм фаромад ва ҳадсу гумонҳомон барои ба мавқеи аввал рафтани Истаравшан ҳам мисле ки ба ҳукми фано меравад. ҳамакнун маълум шуд ки ин мавсим дастаҳои аз ҳама пурқувват ҳулбуку паншер будааст. ин ду даста ягона дастаҳое ҳастанд ки то даври 18 ягон маротиба ба шикаст дучор нагардидаанд. Истаравшанро бошад ҳамон ду бохти дар аввали мавсим ба қавле дарди сар шуд. ҳоло онҳо дар ҷои сеюми ҷадвал қарор доранд ва барои чанд даври дигар бозиҳо идома меёбанд. аммо дигар ҳама чи аз бохти дастаҳои паншеру ҳулбук вобастагӣ дорад. агар раваду ин ду даста марҳилаи шикаст нахӯрданҳои худро идома диҳанд, пас Истаравшану Барқчӣ имсол чемпионӣ ва ё рохати лигаи олиро дар хоб мебинанд. хулас биёед ба бозиҳои даврҳои 17 ва 18 таваҷҷӯҳ мекунем ки чиҳо рух дод то паншеру ҳулбук ҷойҳои худро иваз карданд. сараввал нисбати бозии дастаҳои сарҳадчӣ ҳарф мезанем ки баъди таваққуфи равзанаи трансферии тобистона яку якбора рӯ ба рушд ниёд ва ба таври ҳангомавӣ аз таҳхонаи ҷадвал раҳо ёфта ба мавқеъҳои мобайнии ҷадвали мусобиқа рафт. бозии навбатии ин даста муқобили душанбе буд ки аз рӯи интизориҳо бояд сарҳадчӣ ғалаба мекард. душанбе дастаи суст аст ва имсол вазифаи асосии онҳо ҳадя кардани имтиёз ба рақибон мебошад. аз ин рӯ сарҳадчӣ аз ин сустӣ ба қавле истифода бурд ва дар майдони худ ба ягон мушкили дастаи душанберо шикаст дод. чӣ хел бо кадом ҳисоб дар гузориши ҳамкоронамон бубинед. дар даври 17 чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лига якум дар варзишгоҳи марказии ноҳияи ҳамадонӣ дастаи сарҳадчӣ бо дастаи душанбеи пойтахт андари майдони рақобат шуданд. новобаста ба номусоидии боду ҳаво дар ин майдондорӣ ҳарду даста кӯшиш намуданд ки барои мухлисон бозии ҷолибу диданӣ нишон диҳанд. ҳарчанд дар дақиқаҳои аввали майдондорӣ имконияти голзанӣ барои соҳибони майдон бештар фароҳам мешуд, вале дар хатти ҳимоя футболбозони пойтахт тавонистанд ки бехато бозӣ карда дарвозаро аз гол эмин нигоҳ доранд. кӯшишҳои соҳибони майдон низ лаҳза ба лаҳза афзун мешуд ва ниҳоят дар дақиқаи 32 майдондорӣ баъди иҷрои зарбаи стандартии соҳибони майдон бо кӯшиши ҳамдастаашон муҳаммаҷон собиров тавонистанд ки ба задани голи аввали дидори имрӯза шарафёб шаванд. бо гузарош шудани 5 дақиқа аниқтараш дар дақиқаи 37 майдондорӣ бошад, латипов давлатбек аз дастаи сарҳадчӣ бо як зарбаи ҳадафрас тавонист ки голи дуюми дастаашро ба тури дарвозаи меҳмонон ворид карда ҳамин тариқ ҳисоби бозиро 2-1 намуд. баъди ин гол дастаи душанбе каме ба худ омада аллакай дар дақиқаи 39 майдондорӣ дар назди дарвозаи соҳибони майдон бар нафи худ зарбаи ҷаримавии 11 метраро кор карданд. имконияти мазкурро нимҳимоятгари дастаи душанбе ҳоруншо қаҳоров ба гол табдил дода ҳисоби бозиро 2-1 намуд. ҳамин тариқ қисмати аввали майдондорӣ бо ҳисоби 2-1 бар нафи дастаи соҳибони майдон ба итмом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар нимаи дуюми майдондорӣ бошад дар ҳайати ҳар ду даста футболбозони захиравӣ ба майдон омаданд ва ба шаҳрёри раҳмонзода аз дастаи сарҳадчӣ имкон фароҳам омад ки дар дақиқаи 63 майдондорӣ боз як голи дигарро вориди дарвозаи рақиб намуда ҳисоби бозиро 3-1 намуд. дар дақиқаи 83 майдондорӣ бошад рақами 21 аз дастаи сарҳадчӣ латипов давлатбек ва рақами 4 солиев шаҳром аз дастаи душанбе ва ҳамзамон дар дақиқаи 89 бошад рақами 7 сарҳадчӣ саидалии сафаралӣ ва рақами 8 душанбе ҳалимов хуршед барои боз суханони дағал якдигарро таъқир кардан аз майдон ронда шуданд. ҳамин тариқ дидори мазкур бо ҳисоби 3-1 бар нафи дастаи сарҳадчӣ ба итмом расида ин даста 3 имтиёзи заруриро ба даст оварда дар ҷадвали мусобиқот ба ҷои 7 баромад. ин се холе ки имрӯз мо ба даст овардем барои мо бениҳоят мушкил ба даст омад. гарчанде ки пурра идораи бозӣ дар дасти мо буд, баъди гӯем ки бохт аз дастаҳои ҳулбуку шодмон ва парвоз мо хеле буд ки ба худ наомада будем. аз ҷиҳати равонӣ гӯем
боварӣ ба худ камтар нисбатан камтар буд, аммо мо дар ин рӯз бо як пурра омодагӣ омадем ки мо бояд ҳамин се холро аз ҳариф ситонем. чӣ хеле ки дидед дар рафти бозӣ бозингарони дастаи мо бисёр фурсатҳое буд ки гӯем ки тӯбро вориди дарвозаи ҳариф кунанд, аммо аз ин имкониятҳо истифода набурданд. вале ногуфта намонад ки бозингари дастаи мо ҳуҷумкунанда Латипов ва яке аз муҳофизатгарони ҷавони мо Собиров Муҳаммадҷон инчунин ба майдон омадагии бозингари ҳайати дуюм Раҳмонзода Шаҳрёр тавонист ки се голро вориди ҳариф кунад ва ман амиро гуфтаниям ки гирифтани корди сурх дар ин бозӣ барои мо бениҳоят як гӯем чизи манфиро меорад, чунки дар майдон набудани Сайдалӣ Сафарӣ ва Латипов Давлатбек дар бозиҳои оянда хеле ба мо гӯем ки як мушкилӣ меорад, чунки аллакай се бозингари ин дастаи мо бо сабабҳои олавӣ аз даста рафтаанд ва ҳаракат мекунем ки дар бозии оянда хатти дифои худро насб карда боз ҳам ба комёбиҳо ноил гардем. парвоз дар аввали мавсим худро як нишон доду боз ҳамон сари хамро шамшер намебурад. бозии ҳулбуки восаи навбат муқобили дастаи мазкур иттифоқ афтод ки парвоз аз шимоли кишвар ба меҳмонии онҳо омаданд ва бо худ ягон хотироти хубе набурданд. футболбозони ҳулбук дар қисми якум зуд ҳамлаҳои барқосо ташкил доданд ва аз аввали бозӣ парвозро маҷбур карданд ки дифоъкорона бозӣ намояд. ҳарчанд хатти дифои ин даста баҳои баланд мегирад, аммо ҳамлаҳои айёронаи футболбозони ҳулбук хатти дифои парвозро шикаста намуд. голҳои пайҳам ва дар қисми дуюм бозии хеле оромона ки дар ниҳоят бозингарони парвоз ҳатто голи шармшикан ба самар нарасониданд. дар умум бозӣ хеле суръати баланд дошт ки шумо ҳам имкони тамошо карданро доред. яке аз бозиҳои марказии даври 17-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум дар варзишгоҳи марказии Ноҳияи Восе ба номи Теша Исмоилов миёни дастаи ҳулбуки Ноҳияи Восе ва парвози фурудгоҳи шаҳри Хуҷанд баргузор шуд. бозии мазкур ба бахти мухлисони ҳулбуки Ноҳияи Восе басод ҷолибу хотирмон ва сергол ҷараён гирифт. голи нахусти бозии имрӯзаро баъди иҷрои зарбаи кунҷӣ ҳамлавари бо таҷрибаи дастаи ҳулбук Зоир Холматов дар дақиқаи 16-уми майдондорӣ бо сар вориди дарвозаи рақиб намуда ҳамин тариқ дастаи худро дар ҳисоби бозӣ ба пеш баровард. баъди ин гол боварии футболбозони дастаи ҳулбук бештар гардида аллакай дар дақиқаи 25-уми бозӣ баъди як партофти ҳамдастагон боз ҳам Зоир Холматов тавонист ки ба задани голи навбатӣ даст ёфта ҳамин тариқ ду голоро ба номи худ сабт намояд. имкониятҳои дастаи рақиб низ дар нимаи аввали майдондорӣ барои тағйир додани ҳисоби бозӣ пайваста созмон дода мешуд, вале дар хатти ҳимоят соҳибони майдон бехато бозӣ намуда имкон надоданд ки рақиб ба задани гол даст ёбад. дар дақиқаҳои охири нимаи аввали майдондорӣ бошад боз ҳам Зоир Холматов аз партофти ҳамдастаи худ Сафаралӣ Каримов истифода намуда голи сеюми худро дар ин майдондорӣ ба ҳадаф расонид ва ҳамин тариқ хетрикро ба номи худ сабт намуд. нимаи аввали майдондорӣ миёни дастаҳои ҳулбук ва парвоз бо ҳисоби 3-0 ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар нимаи дуюми бозӣ бошад ҳарду мураббӣ дар ҳайати дастаҳо тағйиротҳо ба амал оварданд. дастаи ҳулбук дар дидори имрӯза пурра ва бо боварӣ майдондорӣ намуда билохира шогирдони ҷурахон Мирзоев тавонистанд ки дар дақиқаи 66-уми бозӣ шумораи голҳои худро афзун намоянд. зарҳалшоҳ Акрамов аз ҳайати дастаи ҳулбук муаллифи голи навбатӣ гардида ҳамин тариқ бо ҳисоби 4-0 соҳибони майдон дар ин нерӯсанҷӣ пешсаф шуданд. ҳарчанд дар идомаи майдондорӣ ҳарду даста имкониятҳои хуби голзаниро созмон медоданд, вале дидори дастаҳои ҳулбуки Ноҳияи Восе бо парвози фурудгоҳи Хуҷанд бо ҳисоби 4-0 бар нафъи дастаи соҳибони майдон ба анҷом расида дастаи ҳулбук мавқеи худро дар садри ҷадвали мусобиқа боз ҳам мустаҳкам гардонид. дастаи ҳулбуки Ноҳияи Восе имрӯз дар майдони худ яке аз дастаҳои пурқуввати Лигаи Якум дастаи парвози Ноҳияи ғафуровро қабул намуд дар майдони худ. аз аввали дақиқаҳои аввал ки дастаи ҳулбук камтарак бозиро аз даст дода буданд ва дар дақиқаҳои 15 ки аллакай бозиро дар дасти худ гирифтанд. ман аз бозии имрӯза аз бачаҳо хеле миннатдор ҳастам. раҳмат барои бозишон ва
дар охир гуфтанӣ ҳастам ки аз мухлисоне ки имрӯз дар ин бозӣ иштирок кардан дастгирӣ кардан ҳазор раҳмат мегӯям. فکر من که اینجا کمتر همین روحم و کمتر همین هوای هم تاثیر خود را رساند که به حد گرم بود. خیلی اینم بهانه شده نمیتونه برای فوتبالیست برآمده بازی کردنش دکو. دسته ما کمتر امروز چیزی که میگن ایرو مونده شده بودن نفهمیدم. کمک دسته هولبوک حرکتش بسیار بود برای بریدن و هو بریدن. بازی مرکزی دور 18 مسابقه این رقابت دسته‌های هولبوک واسه و شادمان حصار بود که میتوانست دسته هولبوک را از موقع یکم به پایان برد. انا محض همین بازی با کار دسته هولبوک خلل جدی وارد نمود. بازی در میدان حصار برگزار شد و سطح رقابت فوتبال بازان را بهای برابر دادن ممکن است. هم شادمان و هم هولبوک حمله های با سرعت تشکیل میکردند و در نزد دروازه هر دو دسته فرصت های گلی و یا به گل نزدیک را مشاهده کردن ممکن بود. در این بازی همچنین با اصطلاح اکسیه های گوناگون نیز تشکیل کرده شد. مخصوصا مخلصان شادمان برای دستگیری فوتبال باز منتخب تاجیکستان منوچهر جلیلوف که فعلا با بیماری مبارزه میبرد شیار و اویزه ها تشکیل نمودند. بازی میان دسته‌های شادمان حصار و هولبوک واسه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار با شدت جریان گرفت. مخلصان همه با شعار آوازه‌های تجسم کننده سالمی و زیبایی اینچنین دستگیری یکی از بهترین بازیگر تیم منتخب و دسته استقلال شهر دوشنبه منوچهر جلیلوف با دیدار دسته‌های دوست‌داشته خود آمدند. دستپروران تیم شادمان از آغاز مسابقه توپ را تحت نظارت خود قرار داده حمله‌های خطرناک را سوی دروازه رقیب روانه می‌ساختند. یکی از خط دفاع کار می‌گرفت و دیگر حمله‌ها را بیشتر می‌نمود، زیرا هر دو دسته را می‌بایست در جدول امتیاز را بالا برند و جای خود را مستحکم‌تر نمایند. نیمه اول دیدار با سیوهای عالی دروازه‌بان‌ها و لحظه‌های خطرناک اما بدون گل به پایان رسید. هولبوک واسه در نیمه دوم کلاً تغییر یافت و با یک کامبیناسیون زیبا در دقیقه 75 توانست حساب واقعی را باز نماید. تا انجام دیدار انقریب 10 دقیقه دیگر باقی مانده بود. مربی دسته شادمان حصار در هیئت تغییرات وارد کرد و به میدان کبیر قاسموف آمد. پس از اجرای ضربه جریمه‌ای توپ را وارد تیر دروازه مهمانان کرد و با همین نتیجه دسته شادمان قناعت کرد. کبیر قاسموف در دسته یکی از بازیگران کلیدی به حساب رفته مراتبه سوم میشود که از قدسی احتیاطی به میدان آمده توپ را به نشان میرساند. در همین کلوب من یکمی سال بازم گویه میشد. اون وقتی در دویم لیگ سر کردن بازی پیدا شدم کمانده با یاردمی رئیس شهر خسرو رحمان. اون وقت من میگم نقشه‌های من اون است که در تیم ملی تا 16 ساله بازی کردم، خودم رو نشان دادم. رئیس شهر حصار که سازماندهنده دسته شادمان حصار به شمار می‌رود برای در سطح ضروری تامین نمودن هیئت دسته با سر و لباس، مکان تمرینی و دیگر طلبات بازیگران چاره‌های ضروری می‌اندیشند که این عامل برای پایدار نمودن این مساعدت کلان می‌نماید. دیرکتور دسته شادمان حصار بهرالله شریفوف نیز در نوبت خویش از چنین دستگیری‌ها نیرومند بود ذکر نمود که این دیدار جالب دیدنی و برای هر دو دسته مهم به حساب می‌رود و اکنون پس از این نتیجه ما می‌باید مشق‌های خود را پرزور نماییم، زیرا که با دسته پرواز فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند در سفر بازی خواهیم کرد. بازی‌های دیگر دورهای 17 و 18 به طور ضایع صورت گرفتند. در دور 17 پنجشیر ماهی را با حساب 1-0 شکست داد و سرای کمر 5 باشد و در روزه گلستان شهر گلستان 3 گل به جواب زد. سرحچی دوشنبه را با حساب 3-1 و هولبوک پرواز را 4-0 شکست دادند. بازی دور 18 باشد با طور ضایع صورت گرفت. بارچه گلستان را با حساب 2-0 شکست داد. اوریون باشد از ماهیر 10 گل خورد و با 2 گل جواب گردانید. ایسترافشان در میدان خود دسته سرحدچی را با حساب 3-0 شکست داد و پنجشیر بر سرای کمر با حساب 1-0 غلبه نمود. جدول مسابقه بعد گذشت 2 دور این خیلی است.
پنشر با 37 امتیاز در جای اول، هولبوک با 34 امتیاز و یک بازی کم نسبت دیگران در موقع دوم است و اسرارشان باشد با 33 امتیاز مقام سوم را اشغال نموده است. برقچی در چهارگانه اول است و موقع چهارم را با 31 امتیاز مال خود نموده است. دوشنبه شهر دوشنبه با همان 8 امتیاز قدیمه موقع خود را عوض نکرد و در خانه 11 باقی مانده است و احوال گلستان باشد به خرد و کلان پیر و جوان معلوم است که در 18 دور تا حال حتی یک امتیاز نگرفته است. بازی‌های آینده یعنی دور 19 چمپیونات اینگونه صورت خواهند گرفت. سرای کمر در میدان خود دسته اوریون را قبول میکند و برقچی باشد در حصار با پنشر دیدار انجام میدهد. هولبوک در خانه خود دوشنبه را انتظار است و پرواز و شادمان بازی مرکزی دور به حساب میرود که باز میتوانند در جدول مسابقه تغییرات به میان بیارند. سرچی در میدان خود دسته گلستان را انتظار است. این نشر نوبتی برنامه فت بود که از دورهای 18 و 17 چمپیونات فوتبالی کشور میانی دسته‌های لیگ یکم من فردوس خورسند شما را آگاه نمودم. تا برنامه دیگر خیر.